sawa mbele ya Mungu. Kendo weche go nitie weche maseyudo kochakore nyoro nyaka today. Hayo maneno, kuna maneno ambayo nimepata kuanzia jana mpaka leo. Nitie kata ka be niseyudo weche duto, hata kama ulisapata maneno yote, nikech ang'e na tonga ni ochiegni pong'. Kwa sababu nimejua kikapu lako iko karibu kujaa. To pod achaka chung mondo wachak wawuo kodi manyadichiel. Nimesimama tena ili tunene nawe mara moja tena. Odhiambo ma Nyasachuo ketowago ka e dala Juli ka. Jioni ambaye Mungu ametuweka hapa kwa boma la Juli hapa. Nyasaye oduogowa e dala ni mondo wayal wach Nyasaye. Mungu ameturudisha hapa kwa boma hili ili tuhubiri neno la Mungu. Wach Nyasaye mwabiro yalo nyalo yudo kamoro monyalo donje. Neno la Mungu ambaye tutahubiri naweza kupata pali pake pa kuingia. Kendo kata godhiambo ni isegike kiwango miseyudo gik moko. Hata jioni hii ulitua kwenye kiwango ambaye tayari ulimesapata vitu. Tuchakikoni Nyasaye keta piny mondo ichakipong' kamore. Useme ya kwamba Mungu umeniketesa chini ili ujaze mahali umepungua. Nyasaye ogwedhi jachik chokruok mochiko chokruok ka rwaka. Mungu abariki yule ameendesha mkutano akinikaribisha. Wach manyalo wacho ni wach Nyasaye onego yudie kamoro monego donjie modong' matin. Jambo naweza kukwambia ya kwamba ni vyema neno la Mungu apate mahali pa kuingia ambaye imebaki kidogo. Kendo wach Nyasaye onego yudie kamoro makiyae chokruogni tidok ting'o kidok godala kiwacho ni mai gima Nyasaye notimona. Tena neno la Mungu ni vyema apate jambo ambaye ukirudi nyumbani useme ya kwamba hili ni jambo ambaye Mungu alinitendea. Muma wacho ni kanitie wach moro matek motamo ng'ado bura. Agano linasema ya kwamba kama kuna jambo ambaye ni ngumu imeshinda mudu kata hukumu. Wan gi weche mayudore kuom ji mopogore opogore to gibedo weche matek. Kuna neno ambaye inapatikana kwa watu tofauti lakini inakuwa maneno ngumu. Wan gi weche matek ma wach Nyasaye bidwa yal godhiambo ni nyalo timone ng'ato maber. Kuna maneno ngumu ambaye neno la Mungu inataka kuhubiriwa kwa jioni naweza kufanyia mtu nzuri. Kendo wach matek miwuoye no okodeo kata kanisa ni dalau kata in ng'a. Neno ngumu ambaye tunanena juu yake hajalisha na kanisa iko kwenu ama kama we ni nani. Wach matek okodeo kata pesa manie bengi. Jambo ngumu hajalishi pesa ambaye iko kwenye benki. Kendo wach matek okodeo dhier madala kaka udhier. Jambo ngumu hajalishi ufukara la kwenu vile nyinyi wafukara. Wach matek no okodeo gweng' kake dake iye. Jambo ngumu hajalishi eneo vile umeishi ndani. Wan gi wach matek moko dewi ichal ng'ama nade kata in president okodeo. Kuna jambo ngumu ambaye hakujalishi hata kama wewe ni president hajalishi. To wach Nyasaye ong'eyo weche matek masamore kale. Na neno la Mungu imejua neno ngumu ambaye wewe unapitia. Matek no kata bedi no osepuonji moyalo wach Nyasaye to eno nyalo dong' kokelo wiye kendo kino wiye chuth. Hilo jambo ngumu hata kama neno la Mungu lisafundishwa hiyo inaweza kubaki kama amekata. Kendo matek no eno nyalo chai makata mana chokruok ni yae dwe maraboro to kata ma be idhi tieko kidok kode. Hilo ngumu inaweza kukudharau hata mkutano ulimaliza ya mwezi wa 8 hata hii mkutano utarudi nayo. Matek no nomiyo Sara ngero endala Ibrahim katera koneno kamare bedo matek. Hilo ngumu ilifanya Sara akacheka kwa boma la Ibrahim wala watera akiona yake imekuwa ngumu. Odhiambo gima chungo ka en wach matek mani kodi tilemo. Jioni kile ambaye nimesimama nalo hapa ni jambo ambaye ni ngumu lakini unaomba. Matek no nyalo pore dala ka ji chiemo oket chiemo e mesa. Hilo ngumu inaweza kuja kwa boma kama watu wanakula tayari wameweka mamkulo mezani. Kubedo wach matek tinyalo nene kotimo ng'ato. Ikiwa jambo ngumu inaweza kuonekana ikifanya mtu. Matek no okodeo ni in ka wendo. Hilo ngumu idalishi ya kwamba uko ugenini. Kendo gimomiyo pod waduogo mondo wachak wawuo kodi. Ni sababu gani tumerudi tena ili tunene nawe? Nitie weche matek madwaro wach Nyasaye mani e pabni. Kuna jambo ngumu ambaye nataka neno la Mungu ambaye iko kwa hii uwanja. Chokruogni oyudore mama moro achiel manyicha lime piny Nyakach. Kwa mkutano hili imepatikana mama moja ambaye nilitembea kule Nyakach. Nuluonga dala nekeni gi weche moko matek to ene chokruogni nikech okatim neno maonge. Aliniita boma lake kama kuna maneno ngumu lakini kwa hii mkutano kwa sababu siwezi fanya usura bako. Nyathine manyako oselal higni 20 pok oyudo. Mtoto yake msichana amepotea miaka 20 hajapatikana bado. Wach manorwako chieng'no noduogo nyathine manyicha wadwar wake dala. Jambo ambaye alirudisha mtoto ambaye tulikurudisha kwa boma. Aneno kuchung' ofwayo ni Yesu notiyo ne adier onge miriambe iye. Anapeperusha kwamba Yesu alifanya kazi kuna uongo na
kwa boma hilo. Wach matek emomiyo wayalo Yesu ka Nyasaye. Jambo ngumu ndio inafanya tunahubiri Yesu mwana wa Mungu. Dionge weche matek edonge Yesu ok nobiro. Kama tu kwene jambo ngumu Yesu angekuja. Ratego noneno weche matek manomoko gi chuo kod mon. Mwenye nguvu aliona maneno ngumu ambayo ni kwamba na wamama kwa wanawake. Ai momiyo polo nobedo piny nyaka wali nyathi Nyasaye achiel. Ndio maana Biblia iliketi chini mpaka mwana wa Mungu akuje. Jal manyalo romone mon kod chuo mani kod weche matek. Yuda anaanza kutania wanawake kwa wanaume ambao kuna mambo ngumu. Wach matek nyalo bedo nyathi ma in go to en janyasore. Jambo ngumu inaweza kuwa mtu ambaye uko naye lakini anavuta bangi. Ne ok inyuole ka en janyasore. Au kumzaa kama ni mvuta bangi. To kawuono jochiende mag nyasore odonjo e iye. Lakini leo mapepo ya bangi imeingia ndani yake. Wach matek nyalo yudore e dala moro. Jambo ngumu inaweza kupatikana kwa mama fulani. Yari kendo to dala modonjeno nyaka dichuogno tho. Msichana yake anaoleka lakini boma ameingia lakini unasema huyo mume akufe. Kamoro amora modhiri nodiro tinde to dichuogne ema tho. Kila mahali ameoleka huyo mume anasema akufe. En tho emamiyo epo dalano korimo kodhiyo. Kifo ndiye anafanya anaepa hiyo boma anakimbia akienda. Mano wach matek makati jalemo to nyalo bari ndasi. Hiyo ni jambo ngumu ambaye hata kama wewe ni waombezi naweza kukushinda wewe. Nikech nitie wach matek modonjore e dala. Kwa sababu kuna jambo ngumu ambayo imeingia kwa boma. Wach matek nyalo bedo ng'ato mawuotho gi tuo mosethiedhi to ok onyalore. Jambo ngumu inaweza kuwa mtu ambaye anatembea na maradhi lakini haiwezekani. En tuo machamo pesa ma in go. Ni maradhi na kula pesa ambayo uko nalo. Pesa ochamo tieke e lweti. Anakula pesa anamaliza mkononi. Ma in be kabisegi kiwinjo kichomo tho. Mahali umefika unasikia ya kwamba umelenga kifo. Odhiambo wadwa yalo ng'ama biro kelo duoko. Jioni tutahubiri yule ataleta jawabu. Odhiambo wabiro yalo ng'ama Nyasaye nogo wang'e piny. Piny kod san. Ili aone mtu ambaye amefinywa na mateso. Ng'ano ni masandno nitie gima tek momake. Lakini yule ameshikwa na mateso kuna jambo ngumu ambaye amemshika. Mondo Jehova emorese. Ili Jehova mrehemu. Odhiambo wawuoyo kuom ang'o? Jioni tuanena kuhusu nini? Wawuoyo wach matek ma juogo osedonjonegi bang'. Tunanena kwa jambo ngumu ambaye mganga ameingilia. En gima oselonye nyaka romo duk to ok onyalore. Ni kitu ambaye inatoa kondoo uchi lakini haiwezekani. En gima osesare nyithindo gi wembe to ok onyalore. Watoto wamekatwa na omba lakini haiwezekani. Mano ma ok odewo ni in jalemo. Haijalishi wewe ni muombazi. To kawuono godhiambo Lakini leo kwa jioni wabiro yalo ng'ama norado kod Lazaro. tutahubiri yule alikula na Lazaro. Ka Miriam oluongi okoni winjo osiepna. Miriam akamuita ya kwamba rafiki yangu. Adwa ni biye e dalawa. Nataka ukuje kwa boma letu. Adwa nawachni ni kata dala ma intieno. Hata kama boma ambayo uko huko. Yesu pok odonje. Yesu ataingia bado. Odhiambo wabiro yalo ng'ato. Jioni tunahubiri mtu. Wabiro yalo ja-Nazaret. Tutahubiri Mnazareti. Kata obed e dala ma nitendeno. Hata kama ni boma ambayo ulioleka. Jochiende geng'onego yalogi oko. Shetani wanasuria wahubiri na nje. Ogeng'onego lemogi oko. Wanasuria waombezi na nje. Odhiambo ma wayalo ni Jioni ambayo tunahubiri. Yesu wasigu go ok bi geng'one. Sababu watamzulia. Kata obed e dala ma nigi wach matek. Hata kama ni boma ambako kuna neno ngumu. Ajuoga modonjo e iye to dhi tho. Mganga ameingia ndani anaenda kufa. Mano wayalo ng'ama nowang' kaburini. Tunataka kuhubiri yule alitoka kaburini. Kanigi teko kod nyalo. Kuna nguvu na uwezo. Wabiro yalo ng'ato manonyolo kor yamo. Tutahubiri yule ambaye alikanyaga hewa. Wabiro ore kata en neko. Tutamtumana kama ni kichaa. Wabiro ore kata en ura. Tutamtumana kama ni wewe. Kawuono wabiro ore. Leo tunamtuma. Wabiro rado gi wasiki dala moro. Kuna masudu ya simamo fulani. Odhiambo be nyalo yudore wach matek. Jioni na kubarikana jambo ngumu. Motamo ng'ato ng'ado bura. Ameshinda buruku hata kaune. Weche mayudore e dala. Dama inabarikana kwa boma. Kaonge wach matek. Kama kuna jambo ngumu. Ema nini koro seman. Isiema tumekuja. Ne onge wach matek. Kama kuna jambo ngumu. Nyoga ng'ani nokomo injili. Ndio mganga angeleta injili. Injili obiro nikech wach matek. Injili imekuja kwa ajili ya jambo ngumu. Injili ndio onego yude jal moro. Injili ni vyema pake mtu fulani. Manigi wach matek. Ambaye kuna jambo ngumu. Onyalemo to jochiende. Ni maombezi lakini shetani. Lewe gotieno gotieno. Inamkimbisha kila usiku. Onyalemo
auchiel. Kuanzia saa 6 Natego wuotho e dalage. alikuwa anatembea kila lango, Olimo dala ka dala. anatembelea kila boma, Omanyo miere manigi weche matek. anatafuta boma ambayo iko na neno ngumu. Jo-Yahudi kaparo ni pod ene bao. Wayahudi walikuwa nadhani wako kwenye msalaba bado, Kara natego sea kama nokete. kumbe mwenye nguvu alitoka mahali aliwekwa. Yesu wuotho omanyo miere. Yesu atembea anatafuta boma, Emomiyo chieng'no oringo pondo. ndio sababu jua ilijificha. Oneno nyithindo maok nonyuol kendo ndulme. Anaona watoto ambao wakuzaliwa kama wakiwa kichaa. Oneno miyo manok onyuol gi ich miremo. Anaona mama wakuzaliwa na tumbo ambayo inaumia. Oneno nyithindo